अब क्या हीरो या शोरूम ये बना शोरूम या ड्रावन साथ के हीरो अचीवर खाना अब में से मिखा अचीवर तक क्या मन अचीवर खाना मक्खा स्टाइलिश लुक में मेरे को फीचर न्याना क्या महके स्ट्राइडियन कलर अब में न छको अचीवर वाके मास्ती वाला Stradia dunga abu malya wala alani mesina chagu he khadala आखिर अचिवर सुयागु अबु यागु न क्या यागु न छाकी थुकी यागु स्टाइल व विशेषता दक्को हे थ जागु कि अबु गसा अबु या त लो क्या न गसा क्या या त लो शक्तिशाली 150 सीसी इंजिन उत्कृष्ट माइलेज स्टाइलिश डिजाइन आरामदायी सीट वो 5 वर्ष यागु वारंटी दुगु 150 सीसी सेगमेंट है i3s प्रविधि युक्त नापांगु बाइक हीरो अचीवर मनलिप इमिसा अचीवर न्यात निमलेले तातंग थगु छे पाखे वना नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहावगु जाति उड्या जाति हे उड्या जातीय मुसिका उड्या गतिविधि उड्या व्यक्तित्व नाप खना बोला जुठ्यागु जाजो उड्या समाज न्यबोया ठख उड्या स नेनेगु लोमन कति मते हरेक बुधबार सुतोषय चेतते इलनसे गुटते इटक जी बिगिन तुलाधर नाप जाजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक संडामिति संचार रेडियो पत्रिका चैनल सफ्टिको मेघार्य जन डेपी सक्ला सक्ला जनमे भाजु मेजु पिन्टा दुनुगुला मिसे लास्कुस्ना पहना बना तेजना तुगु जाजो उडास जजसम जिखा सिकिम जन्या कामी बिगिन तुलादु रोखो रेडियो पत्रिका चैनल सफ्टिको मेघार्य तरंग अलि जाजो खतम उडास बिसिन ठौ उडास जाजो एची सच्चो चे छगो जाजो ठन्दु मुडो जाजो टाइम से जिता निरन्तर रूपमा चिपिन्टा उडाटेको गतिविधि उडाटेको सरकारी विषय तकया जसो टुकु जाजो उडा समाज न्युपया रेडियो पत्रिका चैनल सफ्टिको मेघार्य परिकल्पना साजी सम्मति कटुकु जाजो न्याका वइसो नगुडु टुकु जाजो चिपिन्टा रेडियो पत्रिका चैनल सफ्टिको मेघार्य तरंग मार्फत रेडियो पत्रिका विविध चंगु फेसबुक मार्फत रेडियो पत्रिका.com.npn हलियांक है चित विभिन्न कथा जना दिफेको जानकारी नै दिन्छ चिपिन्टा दिएछ नगुजरा थौनो उडास जाजोले विभिन्न कथा या गतिविधि विभिन्न कथा जानकारी मूलक जाजो जना चिपिन ने पइछ नगुजरा तो लेखना मासा जे गुला पर्वे इदु गुला धर्म जसा हलाउच नगुटुगु इले स्वयंले उना गुला धर्म हनि गुटुगु इले रासा
कोभिड या कारण उडाटे गुला बाजा गुला बाजा चाहिँ आश्रमी मौलिको बङ्का गिर्ने कथा आश्रमी मौलिकलाई जुएजुला तर यसमा त बिना उनको शनिबार दिशा को मन्ट स्वयं खण्ड त ठुचोको मौलिक चाहिँ विशेष रूपमा इनाबिन जुन ठाउँको कला संस्कृति धर्म हनेको जोले दिशा कोभिड गु हन लिपाङले जगु ढो कठाया वेचौं वेचौ त बान गरेर चायना थे भने न्यूज खला सेम्बिको चाहिँ मद्दि दिए सक्ला उडातिर इनापेना जुन चाहिँ ठक संक्रमण बुनु जुन समुदाय रुपे फैले जो कठाया बुखट दिसंगो यना वेचौं इजुनि चाहिँ फुक्क सत्य हुलमुले मोनिटर विशेष रूपमा इनाप्या से र रिपोस्टम गुल्लोको हागो मेजि चिपिल देख्छ जुन जो उडा छ छन्त मनोका दुनु कलस कुसया चिन्थयले चाहियो या जिपिना को पासयासा जिम्स छन्त मनोका दुनु कलस कुसया जिन्थयले छात्र बने वाला धासा पुंजा सालिल के ना है छात्र बने वाला धासा पुंजा सालिल के ना है जावला छात्र चाहिए सा फोटो के न्यूज़ का है जावला छात्र चाहिए सा फोटो के न्यूज़ का है चिंतायेले गुनगुनीले वाला धासा कुंती मेला के ना है मध्य भले चाहिए सा केंगो तुलसी का है मध्य भले चाहिए सा केंगो तुलसी का है चिंतायेले भले वाला धासा चसले चल सके ना है ये भले वाला धासा चसले चल सके ना है मोनी भले चाहिए सा मंगल पायो सो का है मोनी भले चाहिए सा मंगल पायो सो का है जिंकयेले कुनीले वाला धासा नरसिंह चक्र के ना है कार्तिक कुनीले वाला धासा नरसिंह चक्र के ना है Dunka hangat ka cikma lasko shena chuna jajo udasa jajo jika cikun janya kami bikin dilago toka radio patrika chena sa fitiko mega harjat taranga jajo kata udasa ada sa udasa jajo dak lapang bu pakone lapang boda sa ta jisa uda musika uda gtibidi uda bakho uda saite bakho mast sa kani gu bibinna bakho eta कलना हैछनु गुटुको जुले ठौ दिशा सिकमिट उडा बिडिबिआर अन्तर्गत इयाले झ्याछु या मारका जानकारी बिट नगुजल ठके नीति जिता रेभिरात बादर ठो इयाले झ्याछु चुकटा बिजायामा इया रे चुक त फुक्क उडाटेको बिडिबिआर गुगुट हरिमा देगो वेकना कनिटे उडु सासा वेक पाखे नेने ठो इयाले झ्याछु या मा देगो ख जाजो ठुया उडासे जाजो या डकले नापांगु बो उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत यही दैगु छु अले यही याबले छु या मान दैगु ख नेथन तेना जीव समाज संस्कार है जीपी तरिका जुलटका टागु बा मान्यता बिहु या अले मचा जिया चन्तले छु खम्बारे या मु बा चिपनि पल्या जुइमको
टर्ग ज्यावलकी चिगु समाज मिसा मचा जोसा इही यान बिगु मिजा मचा जोसा कैट पूजा यान बिगु चलन्दु ठो संस्कार ढुंगा निसे रिटी टिटी कट सक्ता खे बारे या माले गुजी इ या ढुंको पि मिसा मस्तेस व कैट पूजा या ढुंको पि मिजा मस्तेस छे सुया मचा बिबले जे बिली बारे या गु व सु शितके दुख के निगु बारे या मा उकी इही व कैट पूजा ढैगु म्या मस्त व का मस्ते त समाज सक्ता जाखे दुठाके वो संस्कार ख आठन चिगु समाज मिसा मस्ते त यागु इही संस्कार बारे छोख न्याटने मिसा त न्याड निसे गुड टके दुने इही यागु याई ठो इही यागु ढेगु मेमेगु पूजा आज थे मने वो इले या मजु गन जीवा पलिस्ता देव पलिस्ता ज्याठ जिठी जंको याई बले इही यामा अले गन गन लस्ता बा लापं कयान इही मुंका सामूहिक इही यागु याई यही मुंका पूजा यागुली बौद्ध धर्म संप्रदाय या गुर्जु व हिन्दू संप्रदाय या देव ब्रह्म न्यू धर्म या पुरोहित पिण्ड स पूजा याई ठो संस्कार या पूजा या त बौद्ध व हिन्दू न्युगुली धार्मिक संप्रदाय या पाखे उलिहे मान्यता बियाट उडो जी उडाते ठो यही याइबले बौद्ध संस्कार कठ गुबाजु पाखे ठिठी पूजा याना याइगुली ठो यही दैगु धार्मिक ब्याह ख तर ठुकी ई पाजुइबले थे मिसा मिजा या छु सम्बन्ध दैमको ई यागु दैगु अजम्बर सुपर्ण कुमार नाप यागु इही पाख गुम गब्ले सीमको अथे ई या त बिया फल नापया विवाह ढका भगवान विष्णु नाप जुइगु ई पा कठन कैटा उडु बिया दैगु गब्ले नास मजुइगु फल ख अथे विष्णु तैमन गब्ले सीमको उकी ई यागु दुपी ची नेवा मिस्त गब्ले बिरवा जी मको दैगु धारणा दु ठो इही याबले विशेष कठ मागु सामान ब्या सलापा कुमोका इही पर्सी ख थबले ई पर्सी ललाना नापा पर्सी सिंके बिगु कठ कैटा उडु नाप ई ढुंगु सानी से मिसा मस्त पर्सी सिना टरिख जुलटैगु सामाजिक मान्यता ख उकी इही दैगु थिमट्या जुइन्य कन्या दान्य संस्कार याकेको नाप बिरुवा जुई मुआकेको छगु प्रगतिशील व क्रान्तिकारी विधि ख ठो इही याबले दुस्व व पूर्ण ढका निनु पूजा आज यामा निनु खुनु मचायत जाकी सरुवा तया 12 छुया वस देछामा अले अन सिधेका छे दुट यंकिन्य पिखालोखि फ 12 छुइमा आछिगु विधि व्यवहार नियम कठ छुयामा छकसे ठोय जोले विक्रम सम्बर 2004 साले राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर पाले डेका टगु विधि व्यवहार नियम कठ ई याबले म्या मचायर या त अब या ठास जक मागु यागु पाजु पिन्ठास सर्व जाकी फछि व न छपाटया 12 छुइगु सु सटा फेर्न कि मुआ अले इही या मेसित तास तिनखा कुइची बाहेक साधारण ल फिकेगु छिने शिरबन्दी टेका टिखमा छमाजक कोखाकेगु ताइटा उडो अथे नेपाल सम्बन्ध 1119 पिठंगो सामाजिक विधि व्यवहार नियम चैत कठ यही याबले परम्परा कठ यागु ढकाजक चैत उडो अले नेपाल सम्बन्ध 1119 पिडंगु विधि व्यवहार नियम यात सुधार याना नेपाल सम्बन्ध 1136 साले उडा समाजम फिकागु सामाजिक विधि व्यवहार नियम कठ यही याबले या विधि व्यवहार ठुक्ट चैटा उडु यही नेवा मिसा मचायात टहरिख जुगु ल्याख याइगु नापांगु कर्म खंकेगु मु दुगु संस्कार ख यही या अर्थ ब्याह ख तर मिसा मिज तेपु हनेगु ब्याह मको माबो पिस थ म्यायत देव साक्षीतया संकल्प याना ब्याह फल यात कन्या दान बिउ यात हे ई धागु ख यही याइबले मिसा मचायात अबु पिस मुलेतया ब्याह नाप कन्या दान बिउ याइ थटे ब्याह नाप कन्या दान बि ढुंकाली मिसा मचा त पाठ सिसा गब्ले बिरुवा जुइमको मिजन नाप ई पयासा बा पुनर्विवाह यासा जु थैगु उद्देश्य ख 12 छुइगु मचाय छेव पाजो खल पाखे जकया 12 छुइगु जोल जाकी वस छ यही याज्या परम्परा कठ या त ई याबले या मागो जाख उडा समाज पिति बियाटगु विधि व्यवहार नियम कठ यात सकल उडाटे त उडा समाज इनाप याथे जी सक्ष्या अठे याना ग्वालिया मागु दु
Yuka ji suga de tantuna premiera trazo jueta wekana thong ji sa iyaले स्ट्रियामा उडा समाजको विधि व्यवहार व नियमको गठन गरेका जानकारी बेडल उ जानकारी दिथिन्छ अनुसरण ने उडा समाज पिकाको विधि व्यवहार त ठागु जीवनी छला थासिकन थाना इयाले उको yana इंकी रहेको आशा फलसन जेका जन जुल तो गोनय पर्व जुने बचाको दिपा उनि हते दिसिकन त सो गोला बाजन थो उडा सम ज्याजो पाखे विशेष रूपमा चिकन निकी दिन जुल तो गोला बाजन चिकन टोटुसे नि बचाको दिपा पाखे उनि दिपा टुका हरा दमे बिजि याजो उडा स ज्याजो छ
जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125, जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी। हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। गनौचित न्यापय समस्याला मडुला न्यानेगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँच दिस न्यापया लुया लक्षण त न्यापन मो टाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इक्कुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनेसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. सम्बन्धको न्यानोपन तिमीसँग छ, तिमीसँग खुसीको सयौं रंग छ। उकालो या ओह्रालो बाटो जिन्दगीको एकै नाचले चल्ने छ यात्रा जिन्दगीको। पुग्नु छ जहाँ होस् हिरो डुएट छ, सबैभन्दा खास हिरो डुएट छ। डुएटले नजिक ल्याउँछ। थप जानकारीका लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस्। निपुसुगु गोला बाजोया धुन ले बजारो दिबारो का खाना छ कछन लस्क सियान जना ज्याजो खत उडास जिख सिपिन जन्या कामे बिकेन तुलाधर अवश्य न उडास ज्याजो या छि आ निकगु बेथेन्दुङरु निकगु बोरा न जिसन सिहे जुलति छ उडाटेगु विभिन्न गतिविधि र कारगना उडा बुखय रुपे छ उडा गतिविधि छिप्ने भने भएछन उतल के दिस उडाटेको गुमुथर जो खला पुचन याना छु विभिन्न ज्याख उडाटे नाप सरकार जुगु विभिन्न गतिविधि त बुखय मूर्त रुपया ठगु ज्याजो मार्फत छिप्ने भएछन जुल जास ठगु वाया उडा गतिविधि छुदु यनि पाके हुने ज्याजो उडा स ज्याजो छया मोट आखा नाग या किपाटिका नाग पूजा दैन दशं गोला ठो पंचमिया दिन खुनु नाग पंचमी न्यायकेको परम्परा कट छया मो लुखा नाग की पाटिका पूजा यागु ज्यावंगु श्रावण 10 गते शनिबार यागु दो ठुक्ट नाग या किपा मोट वाका टेकेगु अर्थ दक्षिणग नाग ताहा बा बिक्ष जीवन दुख मबिमा लिसे मी मेघ व मलय भए पाखे बचे ज्या चोनि भएमा टका हे धार्मिक विश्वास कठ ठुक्ट या पूजा यागु ख नाग तमोल ढासा लय अभाव जिगु हुनी लय निन्ति न नाग याते लय ताकेटा पूजा यागु परम्परा दयव ख हरेक छे नाग दय चंगु दु धैगु मान्यता दय चंगु दु छे जग कुए चना चोम नाग तमोल ढासा छे जग हे दुनी धैगु धार्मिक विश्वास या आधार कया न नाग पूजा यागु परम्परा यात निरन्तरता बियवै चंगु ख धैगु टापु दु नाग पूजा प्रचलन वैदिक काल निसे हे न्यागु खटेगु जन धारणा दु नाप वैदिक मान्यता कठ नाग यत ताहा या जुजु कठ कैटा गुदो पंच तत्व रूपे दुगु स्वयंभूया पंचपुर स्वयंभू शिखरे पंचपुर या नाम न्यागु पुर तस्कहे प्रचलित जियावै चंगुदो ठुगु न्यागु पुर अर्थात पंचपुर न उडा दशे विशेष रूपमा गुला लछि यंक हे पूजा आजा याना वै चंगुदो स्वयंभू पंचपुर या रूपे दुगु बसुपुर वायुपुर अग्निपुर शान्तिपुर व नागपुर ख ठन्यागु पुर या त पंच तत्व या प्रतीक या रूपे न माने याना वै चंगुदो बसुपुर या वसुन्धरा देवी विराजमान ज्या बिजन चंगुदो बसुपुर या पृथ्वी तत्व या रूपे कैटा गुदो
ठुक्टाए छोन कठाए आकार मडुगो छगु देगले लोहे रुपे पलिस्ता यान्टागु बायापुर ख ठो बायुपुर या द्य यात गोफे या भए बा बिग्न बादा चीका छैम द्य रुपे कागु यान्टागु दुसा उक्त हे संकट यात चीकेट पूजा आज यान वइचंगु दु यले बुंग द्य रट साले बले छुन कठाया पंग मवे मडका थन देन्दस पूजा यान वइचंगु दु ठुक्टाए स्वयंबुया जमिने गारे यान्टागु गुकी तुइक सखट पाना न्हे मिखा ची तैटागु गोल्लागु लोहयाट अग्नि तत्वय रुपे कैचंगु ख ठुक्टा हे आपासिन खनवै चंगु देग थे खण्डु ताहाकगु आकार वगु शान्तिपुर ख ठुगु शान्तिपुरे न्याब्ले हे लुखा ताना गइटागु दैचंगु दु ठो सुरुङ थे दोहा वनेगु लुखाइ रुपे कैटागु दु ठुगु शान्तिपुर यात आकाश तत्वय रुपे कैटागु दु स्वयंभू महाचैत्य लिक्कस कर्मराज महाबिहारे न्यनेस जमिने गारे यान्तागु थे जागु छगु ताहाकगु लोहयाट नागपुर या रुपे कैटागु दु ठुगु नागपुर जल तत्व या रुपे कैटागु दु ठुक्ट या नाग बिनुगु गा ढकान ढागु यान्तागु दु न्यत तुलादर मिसापुचा या नापागु मुना ज्याज न्यत तुलादर मिसापुचा या नापागु मुने ज्या न्यत तुलादर ट्वाछ बुराङ खेले वंगु नेपाल सम्बर 1140 गुलाठो पञ्चमी विक्रम सम्बर 2077 साल श्रावण 10 गते शनिबार खुनुजोगु दो मिसापुचा या नायो मेजु मिनु तुलादर या नायो सिंहागु ठुगु मुनाज्या नेत तुलादर समिति या नोको भाजु भाइ राजा तुलादर मुपा मिसापुचा या डक्ले नापा म नायो मेजु डाक्टर सुमन कमल तुलादर विशेष पाहा नेत तुलादर समिति निवर्तमान नाय सुधारमान तुलादर पाहा ज्यादिउ ख नेत तुलादर समिति मु छान्जे भाजु पूर्ण रत्न तुलादर जु ज्याज न्याका दिगु ख मिसा पोचा य दुज क्वाच्च कव य मेजु सुन्ता तुलादर र लस्कुस नोचु बिया न्यागु ठुगु मुज्या मिसा पोचा य दामपरि तुन्चे कव या मेजु सुन्ता तुलादर पाखे मिसा पोचल न्याकोगु ठिठी ज्याज य ल्याचा य बारे जानकारी न्यबय दिगु ख सुई मसिन बोटिकया दिगु ज्याझोले मिसा पोचाई छान्जे मेजु रुबिना तुलादर मिसा पोचल आ न्याका यंकेगु ठिठी ज्याझय बारे कनाडीगु दुसा वेकल ज्याझय रुपे सचेतना ज्याझो स्वास्थ्य शिविर व्यावहारिक व सामयिक व्यावसायिक तालिम विधि व्यवहार सम्बन्धी ज्याझो न्याकेगु मिसा पोचाय गोसाडुगु बारे जानकारी बिया दिगु ख मु पहा नाप नेत तुलादर समिति नोको भाजु भाइ राजा तुलादर जो मिसा पुच्ल यानवगु ज्याजो यात समिति नापा निसे ग्वाली यानवै चंगु व आन ग्वाली यात निरन्तरता बिगु बचा बिया दिगु दो विशेष पाहा नाप मिसा पोचाया डक्ले नाप म नाय मेजु व उरे समाजे मिसा पोचाया नोको डाक्टर सुमन कमल तुलादर जो मिसा पोचा ठुली बालक सक्रिय ज्या न्यागु व मिसा पोचा निसोंगु छिन्निर या दुने मिसा पोचा पाखे ठिठी तालिम बिगु सचेतना यागु ज्या निरन्तरता न्याका वैचंगु चोछा बहगु ज्या खटाया दिगु दो उडा समाज मेगु खला पुचा सिके छि नियत तुलादर मिसा पुचा यको सक्रिय ज्या न्या वैचंगु दो तासे मंका निक बिगु व मंका केटा पुजा यागु ज्यायत मद्दिक न्याके मागु ब बिया दिगु दो वेकल छिगु संस्कृति बारे न्यन कनि जक मखो लिपाया पुस्ताई निन्ति लेग्गे मागु खेन ब बिया दिगु दो नेत तुलादर समिति निवर्तमान नाय सुधार मान्जो मिसा पुचलन उर्या समाज मेमेउ खल पुचाया मिसा पुचा शिवे सक्रिय ज्या ज्याइना वनचंगु व अझ बालक ज्यावने यानवने मागु खे ब बिया दिगु दो ज्याजले मिसा पुचाया पुलाम दुज मेजो सुमित्रा तुलादर जो मिसा पुचा नि सोनेगु ज्या निसे गठ्याना मिसा पुचा त जीवन्त यात ठपिस ज्याइना वयगु ढैगु अनुभव कना दिगु दो नाप वयकल नेत तुलादर मिसा पुचाया न्यबया न्याक सोलापौ पिकयागु इलेया उत्प्रेरणात्मक अनुभव न कना दिला बनतया पूजा यान वैचंगु चैत्य उडा तसे चैत्य त तस्कहे आस्ततया पलिस्तया गुजाय नापनाप पूजा आजन क्वाट्टो कहे यान वैचंगु दो उकिसन गुला बले टुट बना चैत्य चाहिलेगु परम्परा न दैचंगु दो विशेष कथ डेकटगु बौद्ध स्मारिका यात चैत्य ढका ढागु यान्टागु चैत्य धागु कारण यात न सोबे थलटागु ठगु चित्तै त न्याप्ले धर्मे जागरण याना टेगु जुगुली हे चैत्य धागु ढका दैटागु
ठुक्ट हे न्यू विचार कठ भगवान बुद्धे चित्त विशेष अर्थात वस्पल्या मगय कुए नगु आदि चिता बाकी डुगु वस्तु तया डेका टागुली चैत्य ढागु ढका नाल टागु दुसा संगोगो विचार कठ चित्त या बालागु गुण सक्ता छगु थासे मुना टैगुली ठुकिया त चैत्य ढागु ख टैगु धारणा दो महायानला चैत्य त सक्ता ब्रह्माण्ड व बुद्ध दर्शन या सार्य चिया रूपे चैत्य त ठिकु यन्टागु दो महायान दर्शन हे चैत्य मूर्ति त दैचौं कठ कैटक दो महायाने चैत्य त ज्योति स्वरूप आदि बुद्ध धर्म धातु कर्म काय ज्ञान काय तत्व रूप सर्व सुगत हृदय सर्व कुशल संग्रह सर्व पारमिता पूरक कठया चैत्य या अर्थ कागु यन्टागु दीर्घ निकाय या कठ चैत्य पेंगु किसिम यागु ढका तैटागु ठो पेंगु कठ या चैत्य ढाबले शारीरिक चैत्य परिभोग चैत्य धर्म चैत्य व उद्देश्य चैत्य ख भगवान बुद्ध म ग या छुन ब अक्षर याना अस्ति गर्भे तया डेकटागु चैत्य या शारीरिक चैत्य ढका ठागु यन्टागु दो भगवान बुद्ध ठागु जीवन काले उपभोग याना बिजागु वस्तु तया डेकटागु चैत्य या परिभोग चैत्य ढका ठागु यन्टागु दो ठुक्ट हे भगवान बुद्ध उपदेश त्रिपिटक सांगीतिक या निर्णय या ताहकगु ई तक लेना चुनिगु वस्तु किया टगु चीज तया डेका टगु चैत्य या धर्म चैत्य रूपे कागु यन्टागु दो ठुक्ट हे भगवान बुद्ध या जीवनी व दर्शन सम्बन्धी मूर्ति गर्भे तया श्रद्धालु भक्तजन पिस थगु छुन मनोकामना सिद्धि यागु आजु जना डेका टगु चैत्य या उद्देश्य चैत्य रूपे कागु यन्टागु दो द लाना तुता पाठ यागु ज्याजो हलिमे न्यंक न्यानवै चंगो महामारी या कारण सामाजिक दूरी कायम याना गुला धर्म न्यागु लस्ता न्यत तुलाधर्य जपी न्यत तुलाधर्य त्वाचे बुरंग खेले मुना तुता पाठ यागु ज्या वंगु नेपाल सम्बत 1140 गुला ठो पारो निसे न्याकवै चंगो दो नाप था बाजाउ व न्याखी बाजा थाना द लागु ज्या यागु दो ठुक्ट हे मेमेगु उडाटेगु गुला बाजा खल या ज पिसन ठगु आस्था कठ पूजा आजा याना भक्ति भाव केना गुला पर्व हना चंगुदो नेवाटेगु नख गुम्पुनिया तजिगु नसा क्वाटी छि पूर्वज आज पिसन ह्याक वंगु झिगु धर्म संस्कार संस्कृति पर्व मेला समान रूप आटक हनवै चंगु तिथिमिति ऋतु कथ दयल्या कठ श्रावण शुक्ल पुनिया नियाट गुम्पुनिया रूपे हनवै चंगुदो ठो गुम्पुनियाट नेपाल मण्डले सोनिगय दुने अले पिने जिल्ला बसोबास यानचोबी नेवा बस्ती समुदाय बौद्ध मार्गी तेस आटक ठगु नखया रूपे क्वाटी नखरका माने यान चंगुदो गुम्पुनी उडाट सेन तस्क हे हन बन तया वय चंगु नख ख क्वाटी ढाबले ठुकी दुगु गुटाजी भूब याट कागु यन्टागु दु गु उगु गुटाजी भूब ख गोमे गोमु सिम्पु भुटी तगो केगु चिगो केगु बकुला मुस्या चना आदि भूब याट लकछाना लखेम फोया मावि ढुंकाले ठुकियाट टु चिकने इमु तेजपात मसला आदि नाप क्वेका ग्वार ग्वार पाक वंक डाका क्वा क्वा साक हुरु हुरु टोनेगु पौष्टिक तत्व याट क्वाटी ढका ठ्यागु यानवै चंगुदु अठे जोगली क्वाटी या सन्दर्भे नेवा संस्कृति थाउगे विशेषता दै चंगुदु क्वाटी स्वास्थ्य याट गाक फाइदाजनक जु दैगु धारणा दु फाय फुकन लोयट हेटे टाइफाइड झारबान्टा अजीर्ण आउ आदि तत्व लोच कैमको ढका दैटागुदु क्वाटी या विशेषता अग्नि शक्ति याट अपयका पा शक्ति याट ग्वाली याको कठ कैटागुदु गुकी याना पुवा सफा जया वायु विकार नाश जितैगु मान्यता दो क्वाटी या बुब मध्ये गुली प्रोटीन युक्त खसा गुगु भिटामिन युक्त न जिया वैचंगु कठ कैटा जी को सुभा देसान चुना उडा समाज या प्रचार छन्जे भवानी तुलाधर जुयाटा
लिसे सुगर रत्न सिन्दुराकार जीवटना जी यकको सुबाटे छन जुना वेक अप इन बुख चोया चित ग्वालियन दिल लिसे प्रेम हिरा क्लास जीवटना सुबाटे छन जुना वेक न बुख बोना चित ग्वालियन दिल वेक अप इन सोमेस छ यकको सुबाटे छ चेकपिन तना जी इना पेन जुना चेकपिन छन छुक ठाई ज्ञान चुनौडो उडा समाज दुने जुना उडा समुदाय रे दुने जुना चेकपिन छुक ठाई ज्ञान चुनौडो चिकपि उडा जुया छुन ज्ञान जुना जुगु खस जिम्प सपोर्ट एरिस चिकपि छ जुङ सकटा खैत बुखले रुपे ठ्याबिगु पचम बिसे आरस्ती बचाको टिपा पाखुने स्टार्ट स्टप स्टार्ट स्टप जाम जाम मा स्टार्ट स्टप 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 मा स्टार्ट स्टप तेल बचाउने चक्करमा दिमाग नै हुन्छ स्टार्ट स्टप स्टार्ट स्टप स्टार्ट स्टप त्यसैले हिरोको नयाँ अचिभर 150 सुपर स्प्लेन्डर 125 र स्प्लेन्डर आई स्मार्ट 110 मा छ एकदम इन्टेलिजेन्ट i3s प्रविधि जसले बाइक रोकिदा स्वतः इन्जिन बन्द गरी तपाईको तेल आफै बचाउँछ। अब नो स्टार्ट स्टपको झन्झट। थप जानकारीको लागि नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोला। हामीमा छ हिरो। जोसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार निनसिया पेतत्या इनिचे खुतत्या इटका प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 416350 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. बाइक किन्न एक दिन बुवा छोरा हिरोको शोरूम गएछन्। शोरूममा छिर्ने बित्तिकै हिरो अचिभर देखेछन्। बुवाको आँखा अचिभरमै टक्क, छोरा पनि अचिभर देखेर मक्ख। स्टाइलिश लुक अरु फिचर सुन्दै छोराले टेस्ट राइड लगेछ। बुवालाई पनि अचिभर एकचोटि कुदाउन मन लागेछ। टेस्ट राइड गरी वरी बुवा फर्केछन् अनि दुवैले एकै स्वरमा भनेछन् आखिर अचिभर कसको? बुवाको पनि छोराको पनि, किनकि यसको स्टाइल र विशेषताहरू नै यस्तो छ कि बुवाले चढ्दा बुवालाई सुहाउँछ, छोराले चढ्दा छोरालाई। शक्तिशाली 150 सीसी इन्जिन, उत्कृष्ट माइलेज, स्टाइलिश डिजाइन, आरामदायी सिट र 5 वर्षको वारेन्टी भएको यो सेगमेन्टमै i3s प्रविधि युक्त पहिलो बाइक हिरो अचिभर। त्यसपछि उनीहरूले अचिभर किनेछन्। बुवा छोरा खुसी हुँदै घरतिर लागेछन्। थप जानकारीको लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस्। खुशी बचाएको डिपार्टमेन्टका हाना छक्का छिक्नु लस्कु हेर्न सुना जी खास छिक्नु जन्हाका नै बिगिन ठुलादर टोक रेडियो पत्रिका छैन सपटिको मेगाहर या तरंग अलि ज्याजो खत उडास ज्याजो आरा लिपाङ्गु बोटन बुझुल लिपाङ्गु बोरास त सिसा सुयजुल हरेक वासन छम उडा व्यक्तिन हेपया वेक अप इन अप खला बलायना वेक अप इन समाज व्यक्तिको योगदान या चर्चा परिचय यासे वेक अप इन नुगा खटे वेचनु खटता नि तर ठौ राछ कि उक ठया जाया त असमर्थ जगुडो कारण कोभिड हुने हैन एकको चाहिँ वेक अप इन अप सम्पर्क दिएकोले खनबले आगो चित पटिचा ठाकै चौटको इले लिसे गुला पर्व यहाँ चंगु इले गुला छुटी जानकारी छिले बिगुठेको आज कया गुला पर्व नपस सम्बन्ध छिगु लेख छिपिट निगटिभ जुल अवश्य त कोरोना या कारण छिगु गुला पर्वले चकमक विभिन्न छिगु सांस्कृतिक पर्वले न लिचोला न चंगु तर वसिया महत्वपूर्ण छखना छिनी जे लियोससका जो जात्रा पर्व लिने यदि जे मूल्यना ढाका जो जात्रा पर्व दुको ठनेने ए जुने तो कोभिड हुने दिसँग हुलमुले माउने कोभिड हुने जुने से मामा का प्या माउने समुदाय स्तरीय बिस्तारै बिस्तारै यही दुनिया कोभिड असर वइचो उठुको इले चाहिँ ठोक्क त्यसपट्टि चाहिँ बिताएन उनी खरदेको इन आपने चुनौजुल ए जुने सेनबी दिसँग होलमुले माउने सेनबी दर्शन ठुले छ म चाहिँ फाइदा छ जुन नुगला हे भगवान बुद्ध eta लुमंका गुला धर्म हमेको ठया जा या त सक्सित इना बेसी अनि त गुला पर्व देबे छुटु ख गुला पर्व महत्व छुटु गुला पर्व छुया यो छुया मुजु त फुक्क सत्ता ख जानकारी थौ लोचन तरा लाधर छिपिन्द गिटे मुजुल दस ठौया ज्याजया लिपाङ भो वेका पाखिने गुला धर्म बचाक्न जानकारी
वैरोचन अक्षव्य रत्न सम्भव अमिताम्ब व अमोघ सिद्धि ख पञ्चबुद्ध मानुषी बुद्ध मकसे भावनात्मक प्रतीकात्मक दार्शनिक महत्व जापी ख झिगु मने वयचनिगु राग द्वेष अथवा योगु मयोगु आदि क्लेश व मोहरूपी अज्ञानता पाके मुक्त जुया मन परिशुद्ध जुया शुद्ध धर्म साक्षात्कार या फैगु ज्ञान यात सुविशुद्ध धर्म ढाटो ज्ञान दाई ठो वैरोचन बुद्ध ज्ञान ख जीवन जगत्य सत्य मसिकेगु अले गब्ले न छे मजिगु सत्य ज्ञान आदर्श ज्ञान ख गुगु अक्षव्य बुद्ध ज्ञान ख संसार परिवर्तनशील अनित्य ख डक्को वस्तुय स्वभाव समान ख ढका ठिकेगु समता ज्ञान रत्न सम्भव बुद्ध ज्ञान ख हरेक क्षणे होस्तया भौतिक संसार व मन्यास अनित्य स्वभाव ठिकेगु प्रत्यवेक्षण ज्ञान अमिताभ बुद्ध ज्ञान ख सकल बुद्ध विषय याना बिजाको बोधिचर्या अनुसरण याना निर्वाण मठ्यन्तले बोधिचर्या पालन यागु कृत्यानुष्ठान ज्ञान ख ठो अमोघ सिद्धि बुद्ध ज्ञान ख पंच ज्ञान एकात्मक रूपे सम्यक सम्बुद्ध ख अठि जुगली स्वयं चैति चाइले बले थजाव खयाना झिके ज्ञान दस भाषा यको लाभ दै नापन थपसन उक्तय चर्या यानवने फेमा ढयाउन आशिका यासे होइ आ मेगु पछे भने टुटा बनेगु बौद्ध ग्रन्थ पाठ्यागु चलन देव देवता पिनिगु गुण मंका स्मरण या कथ ले तया बनेगु ठो कवितात्मक छौ फुलांगु जीव टुटा ख अन जी मूल भगवान ने पाठ्यागु टुटा ठटेदु बन्देश्री दान बलेन टुटमपि आदि अनन्ची गुना बाजा जनाउने पिसा सामूहिक रूपमा पाठ्य अठे गुला थपिसा पाठ्य जको मको अड टाटा हाको पाठ्य के हो गुरुजु पिन्ट न पाठ्य के चलन्दो नव ग्रन्थ प्रज्ञा पारमिता ललित विस्तर लंकावतार सुवर्ण प्रभात गण्ड व्यूह सदर्म पुण्डरिक दश भूमीश्वर तथागत गुह्यको व समाधि राज अथवा नव ग्रन्थ दाई ठोजाइन महायानी बुद्ध धर्मया मान्यता महायानी बुद्ध धर्म मान्यता बियाटाको ठो संस्कृत साहित्य ख ठुकी मध्ये डक्ले महत्वपूर्णको प्रज्ञा पारमिता ख प्रज्ञा पारमिता महायानी ग्रन्थ मूल दर्शन ख उकी शून्यता ज्ञान दै अले छिटा प्रज्ञा पारमिता रहेको पाठ यागु अल पाठ याकेगु लिएजको सीमित ज्याचङ खनिदो ठुक्या न व्याख्या याना ठुक्या अर्थ सहित व्याख्या याना ठुक्या प्रचार प्रसार ज्यावन थासा वन अझना बान अल नेकु पिकेउ उडा संस्कृति नेकु बाजा अर्थात सिंग भेरी पिकेगु छगुन बिस्कम प्रथा दो सुन छेपि ज मन्त ढासा दिवंगत जुल ढासा उगुदय घोला स्वयंबी मेय न्यकुपुया नाम संगति पाठना चैत्य परिक्रमा यन्तासा दिवंगत आत्मा भिंगु लोके वनी रहेको विश्वास दु नेकुपिक वनबले पंचामृत पूजा बटया नेकु यता पूजायना जुजुपिन्त गुरुजुपिन्त दक्षिणा बिया सीमे सिगुनाकया मन्त्र उच्चारण यका नेकुपिकी अले थपि थ छेन्जपिन अले स्वयं महाचैत्य परिक्रमा यानवै अनवै गुम्पुनी नख ढावै छि नसटोसे विशेषण नसटोसे जोलनय केन्द्रित जी फोबले गुटा भूबटया क्वाटिटोनी चलन्दो अथे छुचुमरी ममजा नेउ चलन्दो छोटिने थपिन जको मको देके वनि ब्लेन भूब व छुचुमरी छुना द्ययत छागो चलन्दो अले गुम्पुनी मेगु विशेषता देगो गुम्पुनी सापारो कुनु गुम्पुनी कने कुनु सापारो कुनु भा पहिले बैद्य पयतै वयत बैद्य स्वौनी राजी अलग है ओरा पिनी अलग है दिन तया बैद्य स्वौनी दिन नखाए दो बैद्य स्वौनी तयगो थे बाजङ गुठी खलक न्याका बाजङ गुठी तपि सकल जपि थासन थासे वयतगो बहा पहिले वना बैद्य स्वौनी
वैद्यमा दीपंकर बुद्ध ख जीगु संस्कृति दीपंकर बुद्ध यात तस्का उच्च सम्मान बिया जीगु संस्कृति टुठ्याका अनेक किसिम पूजा आजा यान टाउडु तो सम्यक लेन तुमी वैद्य पिन बिचोलाका बियाका चिस सम्यक दानिए तो दीपंकर बुद्ध यात छ चिस मानेन टाउडाबले ओ साक्य मुनि बुद्ध दीपंकर बुद्ध पाले सुमेध ऋषि जुया जन्म जुया बिजाउ जाचो अले उम समय सुमेध ऋषि दीपंकर बुद्ध याने चना आशिका याउ जाचो वो छु आशिका ढाबले वस पलो तस्का उच्चको आशिका दीपंकर बुद्ध याने चना सुमेध ऋषि सम्यक जिन सम्यक सम्बोधि ज्ञान लाना बुद्ध जुया संसार उडारिया फेमा ढका चीज आ धुम साक्य मुनि बुद्ध आशिका याना बिजाउ ख एजुली छिस दीपंकर बुद्ध यात विशेष सम्मान पूर्वक छि समय दियो अथवा वैद्य ढका छिस नालवया अटक पूजा आजा यान चुनाउ जुल अन मेगु छिगो बौद्ध नख वै पंजरा बिगु छगो जी उरा तेसो हनवे चोंगु महत्वपूर्ण गु नख ख गुला गात्रिय दछिकुनु ठोन ख भनिगु ख ठोकुनु उरा पिस गुर्जु पिन्त दान बि बौद्ध साहित्य या 10 पारमिता नप्पा वैगु न दान पारमिता ख अथे शील आचरण स्वयं बलेन दान शील प्रज्ञा रगा ठुकिन नापांगु टाठ दान ख अथे 10 पुण्य क्रिया ठका कुशल कर्मेन दान हे नापावै सुन मनुख पुण्य धर्म या गुया नापांगु टाठ दान अथवा त्याग ख ठोदी खुनु जीव संस्कृति कथ गुर्जु पिन्त अन्न जोल हल गुल छेबो आदि दान बिउ चलन्दो गुम्स्या छे गुर्जु पिहे बिजाका दियो बया न पंजराम्बी अले गुमेशा ला पंजरा गुठी ढकाया दु अले गुठी के अनुसार न तो पंजरा हुन थपिनी दान प्रदान या विचा याकी अथे न्या पंजरा ढका न गुली छक छि सुन दाट पिनी इच्छा दटतासा तो पंजरा न्या का हिछि अंक या दान बिउ चलन्दो उरा समाजन सामूहिक रूपमा दान बिउ परम्परा न्याका अस्ने दानशाला देका निचियंक दान बिरु चलन न्याको अटिकन्छ छ बजो आ गुणलाई अन्तिम दिन आमाइ खुनो अव्य खासे गुरगा छौ जीवो बिस्को कठयो नखयाई ठोदिने अव्य खासे गुरगा छिस अव्य त विशेष मानेना यागो परम्परा कठना यहाँको टाउको संस्कृति ख खासे उठाबले जीव मट्टी तुरन्त मट्टी लुइकी मरी चरी अथवा बाबा लागु नसजोलन तया अव्यत पाइयाना अव्य खासे तर ठुकिया अर्थ ठुकिया व्यापकता उलिन जगन मगाथेन्चो ताथेला जीव संस्कृति अव्य खासेको माया खासे उठेको तस्मा बालाउ संस्कृति ह्यान वइचौ ख अजन जी बौद्ध जिया पिसला अजन मा अब पिन्त सेवा यागु यता छौ तमु पुण्य धर्म कथा मानेन कामा बौद्ध जिया छि सब बुद्ध वचन लुमंक्यो खसा भगवान बुद्ध मा अव्यत श्रद्धा पूर्वक पूजा यामा ढका अनेक ठासे कन बिजान त उडो चिठी सूत्रे कन बिजान त उडो सिंगालो वाट सूत्रे सेव खसा मा अबु प्रतिया कै म्या पिन्यु कर्तव्य बाल कन्या भएट अथे मंगल सूत्रे मा अव्य सेवाको मंगल खट हेट दशा पराभव सूत्रे सुनान मा अव्य पालन पोषण ये मको सेवा ये मको ठासा वो मनुया परिहानि जुइ ढकान भएट अथे गुला मेगो ये छौ जिउ चलन दुकी द्योठागो गुठी टुपिनी ठोकुला लच्छी अंक चायगो चिचिगो जीवा द्योठाना उकेत लच्छी अंक पुजायाना अन्ते उइते छुइके छया भेन्यागेगो चलन्दो ठुन चैत्य मेगु रूप ची लुची जीवारका ठुची गोगो चैत्य ख उके गुला चिस अनेक किसिम चैत्य अनेक प्रकारको
चैटी उतैने छौ श्रद्धापूर्वक पूजा आजा याना चंगु खन्नु अले गुलाई अन्तिम दिन पारो फेरगा चिस पारो फेन्याकी यला ठो पारो खुनु ठो माने ठो दिने गुला लच्छी देके वनी पि गुला लच्छी बाजन थाना वनी पि चैती सेवा यई पि लच्छी अस्तशीले चुनी पि देव ठाई पि सक्ष्या थापसन लच्छी यंक यार गा याना टेगो अतिस्थान पुवंगली ठो लस्ता न्याकी वो फेख नापाला स्वयं मुझे खयाज के न्याय वो ठोपारो बे आ हिलावंग इ लिसे ठोजन गबले पार्टी पालेस इत्यादि ठासे न न्याय वो जो जचंगडो ठपि फुकन टोटा जिसं गुला पर्व या मजुगो संस्कृति न अनेक विद्या खण्डदो गठकी ठो गुला लछि धार्मिक पर्व जो लिंजि फुठो महिना जो छि या मजुगो ज्याथयगो इयागो पाराटेगो बिया छेगो केटे पूजा यागो ज्याजंको आदि छुनयेमको अथे स्वयंया हाते माता अजमाटा यथान कलाउनिगो छायाकेगो ज्यान ठोटाइने ये ठुक्ता चिसा गुलाई त चिसा सरस्वती सोया छटलुमके मा छुटाबले चिसा ठो धार्मिक नख ख ठोची उडापि बौद्ध मात बिस हनवे चनौ ख ढगाजनको तयवे जना उकी दुवाला सोयबले छौ किस्म धर्म याना थे छि पुण्य लाभि जु कि मजो रहेन चिन्तन यामा हो विषय खण्डो यदि थथे जुया बन ढासा ठो गुलाया सार्थकता अझन व्यापकता न ज्यावनी अले के चाहिँ महत्व न अझन बढे ज्यावनी तैहो छौ चिन्तन याछि रिहेको सुभाडे जन लोसिन तार बात जुयात वेकन थौति त गुला धर्मय बारे छोपति जा गतिविधि छोपति जा जानकारी वेकन बेदिला अवश्य न गुला धर्मले चुया जो चुया मुजु ढेको जानकारी जिन अपना पहाय सेकेन्ड डट जिथेको आस प्लस कसे मेगु वाले मेगु कठा या जाजो जना बच्चा विषय ठोइ जजसा जे बिगिन रादर आइट बा सुबह जे मा भा स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट Stop.